Love FM Nhyira FM and then the president akwaba nua ma trim kwanso me dase eno aso ye dase pa o nua ye o aye anadwona na me frɛ no me se masa ni MC o se me ho dada ya me sure ko jo man ye fe dase pa before say beba odie no so no enkrofort in central for yedwumase especially at the time eno a wo boss you see social media ba first no nanka obi beti bi o se meti no radio so meti no TV so ne ka no radio so meti but then social media unya nka radio so kra o mate at this moment no on mine in central for yedwumase meka so moti ase efa ba bi so no enam se yemu bi so enema bi eye ni ntino ya na ema ne yese bi so be ka say abuse of journalism and I say some adwuma nti ase do moti ase se bi Ghana has say obi nya asem bia nka ne yemu anka o say police station na court no call enso so o de bedi kan dia ba nsem trofo anim eno ema ohu se omunim de nsem trofo etimi ye ema o man ko nanim nti metimi aka se o moti ase na momu no na ma abuse bia na ban nti no edu ba bi so ana ebi no de ye nim etwitwi fom but o man ne de omunim pa se nsem trofo adwuma ehu hia say die na wo se ya nyeye because utimi nyankofo mu ka se first na munim se monko a na mo information no yenso ye information ekirese ye di omu hwamo ana yen ya de wo traditional medium no radio ni TV so ye ni omu hwamo nana sabi information de obia wo na information de na wo de ye enye information bia na wo a wo se eba abonten enu ti na efre bibi ethics our profession ni mo nti se obi ka se AB information o wa information a wo no ebrebe na wo se eba abonten wo se eba abonten po na eba abonten na de na beye ama oman no ebe ma oman na bo eno ne nsonso ye da professional work ene obi owo information because me menya information ne but se meye obi amafa ntitie mu a menim se sa information me de ba emwa oman impuntu a memfa ma but obi a ono wonim titie no o de beba beto ho nipa be wo anwu de besinsi eno no ene sonso ye da ye adwuma ene obi owo information eho enti se eya na obi ka se your information wo de akoto na de to ho no no bisa ho se nsunsan so be ne bae nti journalism na ye kan am central for adwuma no ye profession kire se ade bia a wo ye no e wo se boa amani pa konkan e wo se boa ma oman konkan it should add some value to people's lives and no nsunsu e dem to bet me information dey yeso enya da bia ba nya bibia na yeso ye tie de be tom from an because nya information bia na be boa oman no nkan ko eno nti na constitution e ka say we are the fourth estate of the realm e kire say ensem twerɛ adwuma no I will say yes ye boa ema oman national development eba so right enti nya bibia na yehu a sabi I will say information bi okra se de obesi aka no sabi Rwanda enim de si honum ensem twerɛfo na ma bibi e course because obi so information na ototo emane ototo mane no do bi so be fa no eno ane se ono so fa do de be na ode aye but o tim from him na o ka no unim sa asem na okan na ma obi so kotwe sekan na so bi kotwe tuo nti wo information ne de by some information no na wo se nka woka ana ni kwan se woka eno ne asudie da ye so a ya ye boa e protect nipa o man mu ene oman ni nyina se waba be ye panyi menim so obi wo ho a mo kumasi journalist die kumasi Again now betimi aye aboa na nkofo nso ahwe in central adwumam under your leadership as a president. Nana meka say sa question obi say meka say individual decision
but individual decision, but some individual decision is it affects the collective. Adi bi obi ye said they okay obi ko social media no ko church obi bia or honoma see enimu no they all consuming there. So friend of blogger and say even established social media practitioner crown or because and some trofo. Ebi na nipa no kra no adwuma no kra no o ye no wan fa ne kwan so ba ono an personal interest bi no de ye but so long as say o ye bibi a kire say nsɛmtwerɛ ɛsɛ nsɛmtwerɛ fo adwuma no ye boy na ye bom say adwuma fin say na ye yen as executives there ye bɛkɔ so aye ɛne say ye bɛkɔ so ama obi bia o Ashanti regional friend ho nsɛmtwerɛ ni no obey abreast with the code of ethics of the profession. Edano bia ye be hyehyɛ ho ye be media houses no mede nkita ho no ye be moma hu sɛ adwuma na mo ye no de obeyi bia on sunsan so ɛna sɛ wo from ho sɛ nsɔntwerɛ no dia ye wo mmara sɛbi ɛbɔ ye ho ban a ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ ye ade a ɛsɛ ne fata na wanga sɛ munumpo no so wanya ade ye a egu ho fin egu ho fin a asɛm bi a bɛka bi obi mfa serious sɛ ulusu saa the friend credibility and answer the public trust na asɛm bi enu ha obɛka obi bɛfa serious ɛno ne ade a wɔ sɛ sɛ ofrɛ ho sɛ wo yɛ nsɛmhwɛni a wo yɛ real professional de a de bia ma no ɛyɛ asodie ma nti yɛn as executive de bɛkɔ so ɛne ni ɔmo Ashanti region especially our radio stations broadcast journalists ene omo kwa abontin ko fa nsem ne ba no ye bekoso no mu edi nkomo almost all the time so we should not at any point in time take our code of ethics for granted because eno ena ema wo edanso na utimi edi eno so a obi so ntimi nya okasatia right sebi ya na free Kumasi ko nkran other places acquire the best of journalists minim o fan nkran journalists from broadcasters to journalists minimum a akukudama mo free Ashanti region omokoye every radio station from Peace FM to Joy FM to ehin na obekwa unya obi ofree Kumasi no koya wa ye big ho bebre fa ha na se bi nki amom tete pa nkomo nkoye big ho no enti enye Kumasi or Ashanti region journalists individual journalists send you obi wa ha no obi on kan obi o tamale yo baby obefa bia semsentroni ni nya bi ho right but it's up to you as an individual to say me ma medin and say na affect the totality of the profession and ye association e there ye be koso down no ne ye members no akoso edi nkomo say let's not take the profession for granted and my yem fa ye nim twitwi from baby ye be ko ene obi akodi nkomo ye adwuma no menim say there will be a lot of discussions but ebia abe who akwanya bi na peso odankrofo bi nso asia di kan enra mpanifo ye ma na ye fe sebi enye obi ana o ye BBC na o friend mpanifo a omodo manimo nyamba ba beta kire di kan Ashanti regional minister Dr. Frank Amaka henenra ye call ho ya ngase ye hui se de na wasi ai busy enso so otimi squeeze in the time ebetena mu ma na ye fe ma o me ni so giye because ya sase a na yefia na yesi a ede ye officer free ensa wa shebo so behwehwem ehu de ekoye na impo no ye hwehwem no impo no wa shebo se emoa bia wo so boae ni nya ba bia ye betena de aye adwuma no obeboae nti eda na sepa regional commander or the judge for dime back my Ukraine bad oh anu hwam nya ba ko so ho ref bibiribintim that regional police commander so yes DCOP Tekujo and also then Munyambe Tech oh very fine gentleman Danasepa wow professor former chair of the National Media Commission Mr. Ebuafo na papa or the member on left right center opa menje and on a chair occasion no Danasipi a veteran journalist young journalist in fact na many atatai because minim say na media for epe change there but I never knew the kind of enthusiasm that they had for the new
leadership. Yeah. Omoma yeniji. Minim media house awamaho. From GBC to Media General, Multimedia to Despite Media, we take media house beer had a representative there. Emma ebusu ne bije nyabontin ye wie te say eniji enko a na ebosha me show mo say yenu hwambo. Said the aka no obi an be join the association no. Na ye together umbetimi hold the leaders na accountable because say be utwasa na echiakra na ebia na we hu, but when they are all on board umbetimi asechiro mo maka say chairman adewe wanye ni ye enye ni say ba onye member say be unya sa power no nti na ye bi ekwan ne say obi bia ofre no sensem hwo ni de esre omo a omumra na omumra embe join ko no na ko no nyefe na yo a lot of plans idea go akwama, especially capacity building. Ye be ye niema bebre, we be gi ani, but ye pese ko no di panel doors na se ye bibia ya yama na efe. Be do bia se me campaign coordinator or say me secretary Beatrice Gabra me boni din a ma mo din a SMP ono an de ma be si ha. Ohimiteria yesterday played a critical role. A national president se beda na se Owura Domfeh enra o ma media for energy e beda na se. Na na wo so David Akwet. In fact, din ni me because me boy hand ma you be free me abebo me di panel doors. They do BBS, they made it beautiful and we thank them for it. Refi Jama phone. Hey, Mora! They were fantastic yesterday. They were fantastic. Make us a leader and I say one of their leaders. No, or some shoni or Obuasi. And now, Okoye. Prison officer. Oh, okay. Na say our head the MCPR unit no men share ho. Na Buhano Gardens Kofi adiwe ya maybe enye you. Na me say bra. Me kra no wa makra be ha me. Also oba. Na no mo ma ho ye de. Yeah. Bedo ma say Royal Moral Squad a mo menshia prisons. Da masepa Makacho mo some ba corporate games no. No the money choice or some ba. And you better must say BBS all the media practitioners, friends of the media, PR reform free ECG, MTN, Confanoche, so many of them. And no na aginsem because omubi ni gran expect some beba. But odono moma and we continue the partnership with them to build a stronger GJ Ashanti. We wish you well. Thank you. Say obesosidi. Yabesha mo asosidi so. Amen. And the chairman of GJ Ashanti region, your president. Kofi Domfeh na ene chuchum komo no. Ano obebo adwuma. I am very fantastic. Chairman tie that's pa. Nhyira 104.9 na me be line so no bra.